that's life. Ntwenda tutakwenda, that is what happens. Kandi wamagaraje agakorire yagakora kuyasiyaho yagenda kimanyisa ngo birhanga yaba mutumire gukora bikozere yabisiya yabiheza umwana kesho ngora jangwa ndetsira hayi neshonga yiwachironje manyisa ngo ineshonga bwencho ine kuba inecho ine kuba no koraho hakajira echahinduko mbukama bwarhanga nabwanyuma kire karihika akwakire ni bagenda kutwarira umwanya uguya guterekanisize ogende ohumure amagara gawe gona abeka ya Alex Mukuru omuntu w'amani mnongo mu music industry na warujiro magara genseji nimwe ntubendeza arahango kushitama nimwe akababukaza akabaragaza marira mukabasa kumanya ngogwe yaturgo meisho hati twatandika embera ensya nangwa nitabarya hantu tutyontoza time must come whether we like it or not umuntu kushanga ngu wazo makagawe agentura kandi ahiba kweto mu kifuba cha Abraham beitu mukama ayonjere okubagumya omwizo barsya yebiro byo kwezi 17 okwezi kwito kwa munana ahubwo mwako guturima gwe 2026 ndicho butungi charity nyene rake kasangaki akiki beitu na nyenangwa kasheshaka twatanise hamwe tutiyamuce tuzo mu rufot poto omu kibuga cy'inkumanyangu alake kasangaki nacenga munonga kabundire so musongezo minister wa government zebichweka barambaruga hari izire na rubata evuge ko torori hangane 1000 oyakiro mu rubugoru haro ode ko zirwe ukura abasuzi mbargo mukatara kakabundayire nuko basobere kwa matwara umwanyu muhiyako gumanyirwa nkanya kimia habwe mbere yebyo bomezi kasasure nyakwenguraine kabundayire ni muhansonge ya leterize kandi odegne sobora kubaniye korwa baito subuzi bucyabucya bizirine betomboyita umwanyu muhiyako gubatayiruwemu abo buhereza utale burungi oburi umwanyu ogu obutasobora kubayikireza sakurora imirimo yabo yasobora kuba negenda kurunga myanya gyo kutabana kabuyonjo n'ensonge zindi zibaherize munizo zimhariyeze zikubaremesa kurora imirimo yabo yarubata kurunga tugakwinire akandi ombigambo nombisani ikiriza tsobole kugabagana nayiwe nyenki akariye keroke mwanya gwanya kimya bwanyuma ya minister Barambaro Gahara okutahwekera jirobu yabira tayagire fotopoto ngo bakora umwanya gwa kabundire ogwijurire kasasiro abashubuzi bagira ngo umwanya guba batire mune mubi tigura umukabo yonjo kandi no bakora umwoba kwija kwatwendwara bayije basese bijideyitro bakugambire ombire tutetekaniza basese bitebya kyonga nambere batutayire tutina toy tutina mais tutina no kuri turapamanka abantu baranga bakale tugenda kuri tutugera toy tutugera ho kugama otuzi oranya no banza kuri batano ijya kuri mu maduka kutabana obiyagwire ndure bintu byetu byona yabwara kabasubuzi ebirayo kuwe kaboti byona yabwara hati nibagama ngo bakale tukakamukashoreje kutombekera ne tombekera bikebye kutombekera Nansuru waiswa na bagenzi bene bagira ngo baruhiro kubihwa kubombekera bite bibaro kugamba tibyo barukora kasanga mino busamudala kuombekera hano nakumu bigomo yombekera omudala hawembere y'abashubuzi ba leta ho cyagemesereza polisi RDC nabebembezi okwiko mwanyogo naija kubazaho n'abasubuzi no kubagaramu amani abakuba baba batinire ndabamanya umwanya gumalo omuguda ija gutwara baitu nabamanyesa ngo umwanya gumfoto site kanso ni yeriyo ne gutekaniza turora abantu banu kubeha nambara babere nabakora nibagaruka mu mwanya gwabo enjiro babere nebwo bakere nababona muno omusano okukujo n'ubatalibanisi ati kakanso tugondeze tubanze tubatekere kidaraja hakire nambara barasobora kumurenjura n'umusano Meya Muhanga yashabe sandi birzonka okuba bagaruzibwo mu myanya yabo ngo habwo kubahibara ntera rikereza nanka na Pakistan ito nkakanso abantu abafite bamanyire
nabasaba batwikirize mu wiki ibiri kuruga kiro kinu omwanya guno tujja kuba tumazire kutekaneza kurungi nuko abantu bantu basobole kukoramu nokurora ntubayiha kuli nambera bakubonabonera nambera bale kasumikanu tubaine facilities ezikubasobozesa obwo hata omwanya oguriyo no guterwa amaramu nuko bombekeho emidaara na shedi nk'uko minisita Baramu yaragire gasha kwa Dorine Nasima abashubuzi obwa bari mnonga Dorine Nasima ukweto wanyu baby boy ya mensonga ni yejo nikiba tumukanda ntunguka ikike muno kyatwoleka mwensonga ibakwetombo itireriyo habukuba twarora meya w'urubuga Reverend Kintu wira muhanga atenyi na wenyine nabagumye ngo mubuyiro bwo buko buyasaba babene baterekereza umwanya nibateka mu medara n'ebindi mbwiro ba wiki ibiri nuko basobora kwambagaruka amako kuri nambere bari obuhereza tebuli burungi kandi ngo kubakibaliza amazima nabebembezi basobora kuba nabakirora mu kikuru umuntu ansonge yobwebembezi abo kuba aburwo mwebembezi no buri mwebembezi w'abantu tosobora kwebembera wenga so nikibani kimanisa kuhuririza amaziga endure z'abantu aburkwano yebemberezi bakuba nabatera nikikuyamba kurobuno serumbazi nono gombazi habwe bizigwe barkwa bayine so meya bagumya kandi abahumuriza mukaya ka wiki ibiri umwanya najya kwa maze kugudabiriza nabebembeza abandi abasite nuko kisobole kwa nikiyamba inyo abasubuzi ugaruko mwanya gwanyu umbwire obutarwa hara nsaba mugubisirize umukayira kakahirwe amugumisirize akandi embere riyo neterekero kura mwagaruka umwanya gwanyu ensongezo butale nabasubuzi okwetorora ihanga nizisane zirukiro bwingi era nzibazo bwebembezi nizibaze emyanya nkegyo emyanya iturumumbi kasasiro nyingi kabuyonjo tuli bayingi muno kabuyonjo ziro bundi nke bundi tuine nakati so noje kusanga ebizibu biri mu butalo kwetorora ihanga mbikatinga cross sanga abasubuzi aboko bibarkwana barana aboko nibyo bimu so ntwatsaba barkwatwaho ba bembezi za councils na cities musobole kwa muteka uburiyo ukurabe bembezi abantu banya mukwebembera basobora kuba nibegondezo myanyegyo konka hari abantu benji mixed reactions tazikabura kwija buriyo mwe nanateka tekeche then chamukashanga umwe aine that tongue of influence kushanga nabasa convincing umuntu influencinga then oshanga abantu nkabanga hiba mukoratara oshangwe cece cyari kugamba nco kitura kina mazima so hatabana ninda biri mukorarekera kugira ngo umwanya gwabo babasa kuba nibenda kuguguza so process babareka ngo ariyo mbaza gubakora hiba bakwasana bari bahari tu temporary taroka buyonjo taroho kirede so hagira mu wabateka makavu yaho aho mudacika anoza kushanga such reactions za rugayo na no twentwara kitwa kahakambara batira Independence Park ukono bire bya bintu bibaho and they took some long time there so amerwizo anoza kushanga ngo entungu kahe kutekwa kuba hatekwa kubaho ebintu bingi ibyakubasa kwambirwana kugiremesa abandi bakukiranke kigwira abantu kwaranka baremba bafurura abantu byo mena nagambe cyari kwenda so cyabo kashangara mwe no ururimi urwo kubihabiha batahibe this is what nibyo binte biri kubasa kuhendera birgireyo konka mherwe izoba tuteka ngo obere mu minister wa wenshonga zebyanga kandi ariyo narwanira corruption narwanisa corruption nyina masikomenye go kugira ngo takatsiga yare bo mwanya bariyo mbaguguza dena kabano ko yakitwaza atyo and when he is fighting corruption nyina masikomenye ngo abantu aba omwanya gombije gubagarura ikikuro kabateraterezemu nabwanyu babagarura nko kwakigamba weeks nkibiri 3 nangwaza na no kwezi nukika na nemyezi yayenda ndeye yongerayo ikikuro mukakane akire nikija kwikana mugaruko mwanya gwanya yakora gwarendi umusongekyo ekera kuba hati katugeze abona bali barugire kabundayire hati bari yombagida biriza mu bwiro bwo busabiro ubuzibu busobora kubana kutekeranganiza usange ngo bundi abantu abali bayine myanya mukatale kale tabagitunga kwijagira batimekara ahwera usanga yumero kabori bagamba hada haronanka nayo mbere akabari so ujyo sanga abantu abari bayine myanya umukatale kale akabari yumba dabiriza kandi tabagitunga nambere karaba kahwerihire things happen habo so kwistarizimu nazimu nibaho nomba kagitu biriyo nanga hibiriyo nomba kanisa nomba kereziya biriyo so long as twatsi ry'abantu akashonga ko buntu
tukakabura hikaretwa kandi abakwendeze byabona batubakabura emito yitekashana but in God we trust ngo ibintu mbitambura nko kubikutambura waheza kutereza eshara yatworeka ngo ekiri kubaho obani kirungi obani kibi wabana wikiriza mu ruhanga obena mangu cyabahabwe inshonga kandi kija kurara cyabe cyo burungi kuko atatugerera namambi okwatugerera enama enungi nabwe cyo obogarikamo batogarikamo ruhangana nakuyo mutini sana kuto mukindi abwe cyo takwasa kuciciriza ntubendeza ebirungi byonka abwakatarekanya Gideon Senyomo, we are very much happy okureba ngo ine Reverend Athaire akasheshekera izoba kurga ahar All Saints Church bitu ntwenda kumanya ahabwa wikeje ituriyo tutandika mwaturetera amakuru ki automatically twareba mukuru wedin ntwantu teka ngo nasaidejo katurebe wikeji entandaneha kandi natushoborera twabakira Gideon. Well, mnonga Charlton yomuri wa TV West introduction yowachikora nyine Venerable Reverend Patrick Atire koko wagabon gumazima turinkai turi All Saints Church umurembo rambara katumwakira na mnonga wagamba nshonga watu ngumhereza wa mukama no banu mangu buri kimwe cyagaruko mbuteka abwashiriyo mwanyogo erizoba niyo week na the last week officially ahabazire ujimukubane mwakira abana banyu kuruga umashomero cyete icyumuro cyumuri kinamarebwire ki ne sabite ziri hagati yibiri nishato kuja ishomero kuko ari amashomero gamwe agabantu buntu bo bashazire mukoreza abana bucyarkare rakatanu ruhira namnungo remburambara rubejiremo abana konka official date nari official day nebero abana kimo okwezo that means new last week nyato akere Reverend Patrick Venerable Reverend Patrick ayonje kutumuza namnungo muzire ombwirobo oshime kuba no ukora ki namnunga ota na iwakira umwana ushime kuba no ukora ki niwe kutekateka kuja kwakira umwana umbire butarwahari oshime kuba no ukora ki Venerable mukamwita simwe kamazo mnonga abawurikiza n'abarebe ba TV West nimbara musya mwena no kushemererwa kuhango kandi matabaruse byo ne murabiremo twaje no mugisha mukasheshaka ranga yatwiguriraho twarebizo beri erisya turi yabahurire eritakarebaga konkara hangeri yatwisya hoje twina magara ekirete 17 ukwezi kwa 8 2026 ukwikaho nembabazi kandi ejeni sabiti nkuru munonga mu Uganda yeitu ushemwe Senyomo nomanya Gideon nizina rirungi munonga izina ryomwe ahabara muzabaterejero Israeli kandi uruhangano wamani sombweno isabite niyo muhendo kandi yo mutano omumagara ga Uganda no mu bantu ba Uganda na munonga habwa amashomero geitu aga primary pre-primary na primary amona secondary na omubwiro ubu abana bariyo nibeteka tecara okutaha umaka abo kwendera inshuro ya kabiri iturukweto mu rujungu tamu second tamu abo kuba abana bakahumuruka batwire ni bashoma kandi esabite hoire na Nigeria batwire bari babuzi bwa ebizamu ninge bibuzo ebyo ku bajeza kureba etamu okuba gishomire okwetambwire nabwecho esabite ni nkuru munonga abana bari beteka teka ugaruko maka kandi ubwiro bwinji abana benji babine cika eto garuko maka abo ko batwire ni bashoma batwire ni bakore byishomero ni bimukakare babyama bacerirwe bari mu za prep na za winter mbwenu ati bine cika jo garuko muka kuza kushemerwa n'abazire babo kuza kushemerwa na siblings babo kuza kushemerwa na guardians babo mwene cintu cikuru konka ni nyenda kushaba ngo abazire n'abakuza babana betegereze iki abana obari kuza garuko maka bine ebintu binji ebi bari kuteka gukora abamwe nibateka kuza kusibana bazana abandi kuza kusibana bareba za TV abandi nibateka kuza kurya ejure yene shonga nkuru abwa abana ni bandi benda kwindura diet amashomera minji ni abana ni bandi bari yobuhunga n'ibihimba mbwenu nibamanya ko bari kutaha abazini baza kuba za plow ni baza kubahereza umucero gwa white ni baza kubahereza ibitoce ni baza kubaha inyama ibyenyanja na za soda bana nibakunda kunywa za soda za juice za ice cream nebyo abana bine expectations nyingi baba nibagaruko maka konka no pera bibiri yebyo nabwe umuzigustane tashemerirwe kandi tabyami ayibinire nteka tekambi iyo kubakora kubi
konka tushimire kushimanya ngo ruhanga uwe ayine teka nunji yo kora abana abo kurunji nko kuturu kushoma muri Yeremiya 2:11 aho ruhanga rukuja ati nyowe nimanye biri kwateka tecara ebiyo burunji ebitari byo bubi ntabwo eco abazeire n'abarebereze babana bashimire kucimanya ngo abantu barabeni baza kutaho mu maka hariho ibintu binje bategereze nangwa no mu mihanda abamwe babane bataha tibari kwika no mu maka ni barabe imihanda ndijo abamwe bari kubatwara abamwe tibine umutima gubuzeire tibine sasi abari kubatwara mu za taxi abari kubatwara za boda nibabaze kubacamya imihanda ndijo ushange nko umwanya go kwikomuka nko musabiteje uwo bataho rwa 3 ubo rwa 4 ubo rwa 5 ushanga yake nk'isande iri kwisha azecho n'ikintu kibi tumayise ngo umwana ugo bamutwara umunyanye ndijo itari yemwe nemwe kandi hariho nabandi abibi abari kubani benda kwiba abanabo okubatwara kubita no kubahonga umubyasitani nko kuturukwa ntuburira mu mahurire kandi abandi nibenda kuza kubashambanisa kubatoroboza no kubakora ibindi ibitahikire mwenu ni nshaba ngo abazeire n'abarebereze babana n'abashomesa n'abebembezi b'amashomero n'abakama b'amashomero bazora meisho umuntu rukuza kwiha umwana y'ishomero iwo wabo ry'umwebembezi w'ishomero ningo ry'umushomesa ningo rumukama w'ishomero omanye noha watwara umwana uko abo kuba nimanya ngo bakama b'amashomero n'abebembezi b'amashomero bine records okumanya ngo umwana atire ni mutabani wa Gideon Senyomo kwari kuba ateizire ashemera kuba ine evidence yari kuoreka kugira ngo umwana uguba mu mutuma ukabona kumuhereza utakafa kure kuri umwana enaho akatwarwa umuntu kuza kumukora kubi kandi ikindi no kugira ngo abazeire batekatekera abana aba kuba rayico mu maka babahereze imirimo yo gukora nayo erabaletere okugire bibayega abo kwa ishomero batwire mu bitabo batwire mu bindi abazeire babahereze umugisha ubwo kwejumbira umirimo y'umuka nko koze ibintu nko kubusimurenju nko kuteka kandi abari kuba bari mu byaro ahi bari kuhinga no kuri imirimo ndije yo kumbera urutoce no kuri sente no kukama naco ni kirundi kureba ngo abana abo umukahumura aka kaceke sabiti 2 n'ingishatu baba twara mu mirimo baze kukama umwana rebente ni bajozi yabata arebo urutoce ni barwombera bata arebo urutoce ni barwitira bata arebo kitoce ni bacata bata umwana atakaza kwatisha toce akajwara kavera apana ico naco bitwa birebire ningo umwana nko kuza kugira ngo okuhata naceto kubaga okubaga ikitoce rero kwate nkoko atecho ni kimwene arebe ngo umwana namanya ngo ikitoce ni bacata kandi baza kuri umbumba nabanza yatisha toce aciteka camara kusya acinyiga umwana ashimira kuba nabyega kandi amanyangu yayose y'ibintu nagaruka bisimura kandi amanyangu yasimurenju naterekana sa ko kwa rwenjingenju n'umwana uko ashimire kozi y'imyenda akajigorora uko ashimire kwa aricitanda yayi mukacitanda mukacece akasiga yacitereza umumwabazyo akashanga cirije aterekene umwana ugukura ngo yayega n'ibintu byo byamuzo mu mutwe kandi byamuzo mushagama nubwo arabe nabaryo mushumero kandi tinimu atya umurembo rambara katugamba nde mutantebo urembo rwa footpoto tino urembo rambara arimo abazira abashubuzi bo bakoresha very good tibine cyo very good wale tenshonga nunje munonga nayo naniza kujikaho je nshonga ni nkuru munonga omuzeire nyenda kubashaba iwe ino mugisha gukora business oyine duka nebyo rukushobora byona konka kandi kindi kwenda kushaba arimo abari kuba bine bara atabo bana kandi tinkutera umuranga nko muzeire kandi nko mwembezi we kanasa nko muhereza tinkutera umurango ugo muzeire oyine bara ngo atwari mu mwana ze kupima marwa pana konka bazeire abina amaduka abine za business umwana wawe uguyisha mutware aha business arebe nko kurukora arebe uko rwacire sente arebe uko rukuzibara arebe uko rukuzibika arebe uko rukuramuza nawe agira umugisha go kumanya imihindo y'ibintu byo rukuguza ahabo kwa ko rukuba nuko reco nuba numutendeka ukora umurimo ugora gukora nyensya in fact abantu abine business ninyenda kubashaba ngo abana bawe urebe ngo abato business ejo baba bahumwire agira umugisha gukora business neyiwe kandi ko arabe nakora business neyiwe ugira ka senta kwaguma numuhereza kandi umwurecerere ugira uti nureba business
umuhe mukakara wensi kugira ngo atakaguma inumuru rwesente kwari kwa ryo mushiki yashobora akajwa muhereza nko mutwaro kandi asibire nabaraniwe sente za miliyoni hatareba umutwaro nk'ikintu cy'amani no kora nawe kwaraheze mwaza kwinuka kwatenguka kasente nge 15 zimufu kose nabatine binje bya kuza gukora ibyo kuza kose konka tirisi arebe ngo akasente nabasa kukatunga kandi umuhwere kora mu akasente umushaba accountability eti akakozesa yakakoresa ki ato mukorecho nobo kozire bintu ebindi kuteka teka ngo nibirenga hari bibire cyo kubanza noba umuri inzira abako kora kuba no siba nawe no manye byari kusiba nakora eca kabiri noba numwirisa kora business kugira ngo unyesya nawe ko areba yatangiye gukora amanye ko ashimire gukora nangwe kindi cyakashatu noba numwijesa no kureberera ibintu byari kuba yine no kubibarira raje itwakweta accountability okubya accounting raje okubireberera akagaruka akabya accounting as a steward ninga nko muherezo kuma ebintu byakwasibwe ebyari kwija kuhereza accountability rero kindi umuzeyire ko kuba nosiba n'umwana wawe nobo murinzira kuzo mihanda iyo takumanya abo kuba nabareneiwe ebyari kurya narya niwe nanywa niwe nangwa nogira no mucira ko kuganira nawe no kumuhurikiza ebyari kuteka ebyetengo bye rero nabwanyuma kimuretere okuguma nakura je numuro ku muhanda nko ku Bible kutugambira Proverbs emfumu eshura 2 rwa mukaga ngumanyizo mwana umuhanda gwashemire kutora no bwarukura byari gurugamo ko rukuba no umweje so muhanda murungi umwana wo gukora kura nawo umuhanda go nagugumizamo yabiri business nundi najigumizamo nangwa no bwori botaruho business yabone gumizamo abo katurebera abantu bindi barakora za business abana bawo batazirimo ningo mushana akora business mu kazi tazirimo kwari kweza kurugaho abo kwa ilicho takuzibira business yetu ni rugaho na nyina mukama wayo ninga yabiri famu kweri kurugaho uri rugaho na mukama wayo ninga gwaba ryo rutoche kwari kurugaho rufana mukama waro mwenani shaba ngo mukahumuraka abana bawe ebyo rukuba no ukora gumana nangwa nitunga bahereza bari kubana bahereza mu kanisa jiro mucisha gukutwara umwana wawe umucaci aho kuza kushabisiza kandi cyane basika muhereze na wisho marishome ashome cweka azumbesho mukwaya ayeshongore nimanya ngo bamwe baba bagumira batakubikunde ibyo konka jezaho abako mukurecho no bano mureterera kandi no shango bundi ruhanga yataho umutima gwe yabikunda rero nyesya hajiro kuyayombe kwa umbyo mwoyo dene kindi kinaniye ndangungambe otakazira point ndisho no kugira ngo umuzeyire umwana ugubu yaza kugira no ndabe najya ngo umuhereze mirimo muhereza akanya ko kugira ngo kandi ahumureho agaruke atunje nakanya ko kurivizinga ibitabo bye kugira ngo umutwe gutaka yebwa abo ko ari kuhumuruka third term nibaza ko bakora third term beginning of term examinations hatwara kubata revisingire naza kwikaho aronde byo gukora bibure abo ko naba yayibirwa then kindi abamwe bine holiday packages nabwo mwana akora abe no muhereze mirimo yo gukora oyijuke ngwayine okora holiday package ye ubwire bwaza kwika akaba yajihereze kwara ahumuruke akajitayo kandi kindi nabwo muhereze umucisha go kutayaya ko manya uyataya iraninkaye otakari fakure kuri umwana mayengo yazumuri ba auntie yazumuri ba uncle abandi batare ba uncle nabasa kuzumuroji utekateke ngo yazo wa auntie ninga yazo wa uncle ninga nabamwe ba uncle abuturukweta the so called uncles nababamwe nibo bari kushisha abana taruku namureba nko mwana watazire nubwo araba ari umwana we umubuzare konka bona namureba nko tine buzare nawe amutekateke mu byuko mwitira umunyeto no kumushisha mbwe no muzire no murebereza umwana no mukuza umwana manya umwana wawe yaza kutayayira nkayi iya siba ni nkayi abo yasiba nabone bayi okugira ngo umwana ugumurinde hatakaje cinde camwita Senyimu Gideon ngo mazina twatunga umushakashishikerizo okutayesa Venerable Reverend Patrick Atire kulga All Saints Church mu murembo abantu we saba deacon wa Greater Mbaraki Deaconry utukendera zabashaye mu ndakika ashatu na mukaga kino kuzuma pabura z'amahore nuko tayesa na program ya singwa kunje kuzumisha ubugambo wawe bwa mhero ubugambo bwanje bwa muheru no kwendeza abazire engendo nunji babani batwara abana kandi no kushaba abari kuvuga motoka na za taxi na boda boda okwegendesereza
okurangwa abana aba tibaba nago muri butandu erayihamagara gabo bavugije begendesereize kandi batwazeje barece kuvuga speed range abo kuba no basa kuvuga speed range urimwe kwike yorukuza uvuge speed ringanire uhice yorukuza kandi cindi no kushaba ngo abantu baba bakundera hanga bamukunde bamuhereze bamutine nabana nabo batina bazire babo babahitinisa abazire nabo bakunda abana babo Bible nejangu abano takabiso mwaga kongo muhabure yaje uyashobya umufubire mutire muri akaciboko n'icitirize Bible necitiriza basho mu kitabo cy'emfumu ahubwo emfumu ekitabo cy'emfumu kirangu otatera umwana we amwanga kongo mukunda amuhana bucirikare mbona umwana atakaza umushobe akate bintu akabishisha ruka dutiyego tiyebari dene cindi no kushaba abazire ubutumwa bundi kubahereza aba bantu baza kwijana reports aroro kwija bundi atakozireje ubundi takozireje otakaza kumuhara haza rero kaza kumza center zanje uzisire manya to yine mugasho to yine bwenje urye doma mubuze uganire no mu encouraging yes hati birugire muje konkatamire kwija nibiza kuburwa muje umuhereza amasiko rero cindi mubuze strategy mwana hato kuva kwiyongera kurugaha hati waija uryo umwidara rya kabiri no yenda kuzumwidara ryo kubanza wejo yine percentage hati kuza kujiruga ukaza percentage nunji uyine biteka te munuva kutwazota rero mwana kugambira ati hati naza kwikayo ninga kugambira cha muremisi maybe nabasa kwika yajiru kuyarwararwaramu kimuteganisa kore kubikandi yarire nakoraje mwenu umwingare jinge utakamuhara haza kimuretero kuruga aharurengo okuzarundi dene chindi abosha twaza kutungana munonga twerogo muri wa TV West wo munyegana ari nareba kumhereze nambo tereze shara abokire then tugaruka mu studio namba yanje ni 0752 0752 271 023 0752 271 023 not hari not yiba kweta busha busha mushanju 52 busha mushanju 52 abiri na mushanju 10 ejeri ya WhatsApp kandi nyine na MTN ni busha mushanju mukaga rero nambeju ni shana busha mushanju mukaga abiri na mushanju 10 0776 271 mukama gumene imwe nimeneza amagara marunji esabiteri kwija nza kubantujaguza ekiterane echa revival convention okumara myaka 9 revival ichino muri inkoromu theme ningo mutune jangu Yesu Kristo tahinduka okwabira rinyo mwabazyo nerizoba ni kwari kandi kwari kumebiro byona abahebrayo 13 ogwa munana mwije mukiterane echa revival iziro muri inkore emizime kagenda ubworo bukagenda uburofa bukagenda rero abantu bakagira amagara masya namasiko kuja kuze mwigoro katusabe mukama twakusima munongo mukasheshaka akorwa kubanza muco gwatuyereza ibi iyo kwerekeza amagara gabana abo kandi kweshendeza mukama ngo abana bagira umugisha nabazire babo motokeze bari kuza kugenda mu zapiceze bari kuza kushitamaho mukama bigira umugisha abana bataho mukabashemererwe kandi barinde ndwara nakabi mboda kubura icabazaga ndwara nakabi mboda kubura icabazaga ko mashomero bagaruce no busindo mashomero